Wanama waangalizi watukufu mdungao ye compte appel de Paris, assalamu alaikum. Ngamjihundo makatianu homjini Ren tijahun amjoka mimi ngoni mema dhamana wa heze maandamano haswatan ye kolektifu ya Paris ikaonga lutter contre les dictatures. Rijwa ukanga sina mwananyasi uparwa Benjaye ikawo mengoni mema militant actif wa he combat contre les dictatures Comore. Hakonvokewa harma komisaria centrali honoren e kolektif ya Paris wafanya shua ya ukaya ribehe mruhunu ya jea juwe namna zenongozo zijovira minde nashinda na haja msafara huo tijahunu rahaja njia harma ye anke janjia harma u receve wane polisi ti hadisi damina e hanjia hafanya 1h20 ya mahadisi ndaene ma policier hahisa haroha ngamjomuzisa enamna audition hiyo yaendelea. Mwanama Benjaye, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hamande namna nambia wanduwaridunga ubanu tibewa ne kolektifu ya Paris ili njeni keshahidi ya he namna ya convocation haho ijovira leo huja siono hunjia ho dahoni hula huparwa ne polisi kwende hufanya apen 1h20 ya mahadisi ndainao mahadisi ye mahadisi wayafanya daone polisi eske ya birindo au ya birinai Mahadisi ya birindo ngo hakumbawi mahadisi ya birindo kakajaka tafauta alhamdulillah aske wani suali wani uzisa engo juesha ube haunu tsandiyo kansuju alafu wana bioka bonga rijoho nesesha ube haunu wanione saze muhimu za hauti wa uzisa ye nga mjoshida ni juwe ye mru yani para hunu wanabioka bien sûr yongo vadzimane has donc otsitsahani juwe wanione sa mruikao de yanibe yani fanya convocation rifanya zahaziza hatu munda minao oh voilà azibirino. OK, est-ce que ngo jorudi wishiliwa tena hauba yamferi hisa parce que wangu ka yamferi ketu wa concerne yotamferi kaonga ihusuo daula ya Ulaya hema hadisira yafanya neze échange razifanya harumamda wa ilera shakami donc wahundu ka hadisi yote hadisi ya concerne woye daula ya Ulaya donc voilà zendongozi hisa. D'accord. Ngewewe uliho unumpango wa wandu ili watabishe eske ngo jozia hofanya ze video we critique et politique mbi iliyo Komoro amfikiri hamaka batsi sekondi ya Ulaya ta haukaya beshenga mtokula shetsa shangu shin shatsi na ujobzi ya takomwe daula ya tuishange yenshi haruma bundo yenshi haruma liberté komwe daula ya hatula ki haruma liberté wanadamu waka sawa ya daula ya hatula jidi randi ha daula ya ki sawa neze daula ikaonga ziensho haruma bele. D'accord, hamane namna waneleza ye plainte emru ya depose simru wa he daula ya Komori sha wewe ngo dhwani ukaya wowo ndo wambia ye mru yende afanye emivainu ili utabishe c'est ça kabati namna ikao zibwanda yo komisaria parce que yonesi wando ukaya ko plentinu ifanywa ni mrufamia hao ikawe mrufamia hao hambiwa ni wando ikao madhamana wa he daula yao. D'accord, OK, bon gamjua mimi ti journaliste ntinashila ni garder beni hama question ki journaliste tikaanza wanama wangalizi mkodunga ikonti ya Paris wanama wangalizi rikodunga ze maandamano za Faransa na mkerashure ya kaya Mwanasi Benjaye ikao haka convoquewa harmaye komisaria centrali ya Reni ba polisi wende wa mhadisi daona harma ile rasha kamili wamba kwa tina hata mbafoti wa mrihao wamambia ukaya kwa na mwishilia tena aferi ketina hata problem ezilo baada yabo ngamjua uka beni womruboko ekange na zuhamba hamba gujozamba harima ze live za hahe ti hale yabo hata mpakanda yabo mimi ngamjore Paris insha Allah vani jioni regendera continue ze haziza hatu bi continue embala yenu hata mpakanda yabo na mke wanono. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba mwana Benjaye.